Dobar dan, poštovani gledatelji. Gost emisije Nedjeljom u 2, Ljubo Jurčić, Hrvatska ekonomska inicijativa, nije više SDP. Dobar dan, gospodine Jurčiću, i dobrodošli u emisiju. Dobar dan. Smijem se, a razloga za smijeh nema. Ajmo reći da sam kurtoazan. Pad industrijske proizvodnje, evo jučer smo dobili podatak, skoro 5%. Pad BDP-a, deficit, nezaposlenost. Vi ste ekonomist. Možda pesimistično zvuči, ali da oni ljudi koji imaju gdje polako pakiraju kofer, je li možda vrijeme za to? Ne, nije vrijeme za to. Na ovu situaciju ja upozoravam već od 1996. zapravo ove godine, od 2000. dominantno. Nije vrijeme da pakiraju kofere, nego je vrijeme da se organiziramo da radimo. Često ima izreka Hrvatskoj slijedi znoj, krv, suze i tako dalje, a to opća situacija nije takva. Mi imamo puno kapaciteta, puno mogućnosti za raditi, samo trebamo se organizirati da radimo. Pa dobro, jeste vi frustrirani? Kažete od 96. govorite istu stvar. Meni ste ovdje bili više puta gost u emisiji. Stalno govorite da treba pokrenuti proizvodnju. Evo, pad industrijske proizvodnje 5%. To je bilo za očekivati i nastavit će se padati. Nažalost, ako ostane status quo i ako se politika ne promijeni. Politika, ekonomska politika. Sve stranke sada pričaju isto, žele povećanje proizvodnje, povećanje radnih mjesta, ali niko ne mijenja politiku. Kod nas je problem i politika i redoslijeda politika. Do sad se uvijek čuvala monetarna politika tečaj, pa se čuvao proračun. Regionalnoj politici se pričalo toliko koliko je vladajuća stranka ili stranka na vlasti htjela pomoći nekom kraju, ali to nije bilo sustavna regionalna politika. O industrijskoj politici se nigdje nije pričalo, a političari koji sudjeluju u vlasti, bili pozicija i bili opozicija, su bježali od toga. To će tržište sve riješiti. A mi upozoravamo već 10 i 15 godina da tržište samo pokazuje koji je proizvod konkurentniji i koji je manje konkurentan, a država sudjeluje nevidljivo u stvaranju tog proizvoda. On se proizvodi u poduzeću, ali elementi te proizvodnje je zadužena država. Od obrazovanja, infrastrukture, tehnologije, a onda poduzetnik to pretvori u proizvod. Dobro, ali vi ste uspješan čovjek, poslovan, dobro, danas više manje, vozite auto od 300.000 kuna. Šta će vam politika? Pa ja se to svako jutro pitam, ali opet kad se probudi nešto moram raditi. Tako se isto bi se mogli pitati zašto sam ušao u Podravku, recimo. Kad ja vidim sve propada, svi se razbježali, pola uprave, pola nadzornog odbora u pritvoru i sad gledamo to bespomoćno. Pa velimo, idemo se nečega konkretno prihvatiti da nešto radimo. Ja imam osiguranu egzistenciju, radio, ne radio. To zahvaljujući sreći ili spletu okolnosti, ali kad se ujutro probudim, imam osjećaj da nešto moram raditi. Tako se toga i prihvaćam. Tako isto politike. Budući da sam ja i prije 25 godina pazio što se događa u onoj državi, pa u Hrvatskoj, pa sam pratio nastanak čitave Hrvatske države, sudjelovao sa svim vladama, surađivao na različite načine, ušao u Račanovu vladu. Tako da mislim da je moja neka etička odgovornost, to što sam vidio, što znam, što sam pročitao iz knjiga i baveći se s Hrvatskom, uvijek vidim mogućnosti puno daleko veće nego što Hrvatska sad ostvari. I to mi je žao. Da puno zemlje koje imaju puno manje mogućnosti, puno su manje sposobne, ali puno imaju bolju organizaciju i politiku, da su uspješniji od Hrvatske. I to mene pogodi. Evo, rekao sam vam to i u emisiji, mogu vam to reći javno, nemojte se ljutiti, ali prema relevantnim istraživanjima vi ulazite u Sabor i to mi je na neki način bila preporuka da vas pozovem u emisiju, premda je meni to totalno iznenađenje. Ja sam mislio da ćete vi po tim istraživanjima dobiti 0,5%, međutim, dobivate zajedno sa blokom umirovljenika zajedno, dobivate negdje oko 5%. Jeste li vi osobno iznenađeni? Kažu, istraživanja su ovako i onako, ovdje se pozivam na ona koja su relativno relevantna i koja griješe u postotku 2, to se na kraju ispostavi. A tek ste prije 10 dana izašli sa inicijativom, dakle vašom ekonomskom i udruživanjem sa tim blokom umirovljenika. Ko su ti umirovljenici? Da, čak ovdje nije ni moje istraživanje ime spomenuto, ali budući da smo mi 5. i 6. mjesec pregovarali, hodali po cijeloj Hrvatskoj
držali predavanje, usaglašavali politiku, tada je već viđeno da ću mi, tada se očekivalo da će mi ići skupa. Blok umirovljenika okuplja različite umirovljeničke stranke koje se dogovore da zajednički iziđu na izbore. Oni su pogledali moj program i tamo gdje se radi o socijalnoj politici, oni su prepoznali sebe. Ali naš dogovor je bio da stabilne i sigurne rastuće mirovine isključivo proizlaze iz gospodarskog rasta. A kako je meni temeljna politika gospodarski rast kratkoročno, mi smo se dogovorili za politiku u gospodarskom rastu umirovljenici će sudjelovati sa određenim dijelom kod povećanja mirovina. S tim što u kratkom roku čak bi se moglo kod postojećeg proračuna preusmjeravanje sredstava, naći sredstava da se ove sadašnje mirovine ne da se zamrznu, nikako to ne dolazi u obzir, ne da se smanjuju, to još manje, nego čak da se povećaju. Jer odgovornost nas koji smo sposobni raditi, koji smo još u radnoj... Čega da se povećaju? Pa ja mislim da u proračunu 120 milijardi postoji po meni na krivi način da se troši negdje oko 4-5 milijardi kuna i to je moja politika u kratkom roku ako budem sudjelovao u formiranju ili definiranju. Dobro, recite konkretno, dakle nekome se mora uzeti da bi se nekome dalo. Pa imamo subvencije 8 milijarda kuna najmanje koje baš ne daju se sve na ekonomski... Poljoprivreda? Pa ima i brodogradnje, ima i ove druge, ali to nije samo subvencija, nego je to usklađivanje i fiskalne i monetarne politike, ali to je malo komplicirano. U svakom slučaju ima novaca, recimo socijalne davanja su negdje oko 3 milijarde, ima ljudi koji ne dobivaju socijalnu pomoć, a trebaju, ali ima i neki koji bome ne zaslužuju, a dobivaju, po nekoj drugoj kombinaciji su dobili. Dobro, dajte mi recite ovako, za početak razjasnite tko su ti umirovljenici s kojima vi idete zajedno. Naime, postoji dva bloka umirovljenika zajedno, a postoji i ova Hreljina stranka koja je u koaliciji. Sad neki će reći da ljudi kada u telefonskim anketama, kada im se spomene neka stranka umirovljenika, a sami su penzioneri, da odmah kažu da, za njih ću. Pa koju im prvo spomenete, a oni su za nju. Pa ja mislim da jedina prava registracija, ja u to ne ulazim, je blok umirovljenici zajedno. Oni okupljaju to što je na čelu Lazar Grujić, ali uostalom oni će sad biti prepoznatljivi što će pisati Ljubo Jurčić i blok umirovljenici zajedno, jer ćemo idući tjedan potpisati sporazum o zajedničkom nastupu na narednim izborima. Isto ćemo potpisati sa PGS-om, Primorsko-goranskim savezom. Jeste li vi na neki način HDZ-ov potencijalni koalicijski partner, zato jer se piše da je taj blok umirovljenici zajedno, da je to na neki način satelitska stranka HDZ-a? Pa to može izgledati na prvi pogled, jer taj blok umirovljenici zajedno, on je ostao da se brine o umirovljenicima i pregovara sa vladom. Sad je vladajuća stranka HDZ, pa naravno da on sjedi sa sada HDZ-om jer je HDZ vladajuća stranka. Sutra ko bude vladajuća, blok umirovljenika zajedno će pregovarati s onima ili će biti u vlasti ko bude vladao Hrvatskom. Možete li ovdje izravno reći da li vi favorizirate u budućoj vladi HDZ ili SDP kao potencijalno koalicijskog partnera? Ne, apsolutno. Mi nemamo unaprijed nikakav tu stav, a zapravo imamo. Mi imamo program u 10 točaka koji se odnosi na cijelu Hrvatsku državu za trajno stanje. Imamo 5 točaka i prioriteta koji sljedeća vlada mora napraviti u sljedećem mandatnom razdoblju. Naš je uvjet prihvaćanje tih 5 prioritetnih točaka i ko ne prihvati tih 5 točaka, s njima ne idemo u koaliciju. Ako mi utječemo da formiramo vlast, mi ćemo ostati u Saboru kao oporba, jer mislimo, ako se ne provede tih 5 točaka, onda vlada ta ne može opstati cijeli mandat. Jer je situacija takva. Tako da u ovoj situaciji nema da li će SDP HDZ, s tim što jedna i druga stranka na ovim izborima će biti svojevrsni katalizator da vidimo kakve su to u suštini stranke. Ovi su bili drugo u opoziciji, pa ne znamo kakvi su, recimo, bez obzira na osobno moje mišljenje ili vaše ili tako dalje. HDZ je sada u velikim previranjima, njima je mogućnost na ovim izborima da promijene svoju sliku kroz programe i kroz ljude. Da li će to uspjeti u jednom dijelu jedna stranka ili drugom druga, pokazat će izbore. Zato je sada neosnovano i neutemeljeno i neodgovorno govoriti s kim koalirate. Što mislite, tko je izgledni pobjednik na ovim izborima, kako sada stvari stoje? Ako gledamo analitički, matematički, linearna algebra, da tako kažem, ulazeći osjećaje, HDZ još uvijek ima veće fiksno biračkog tijelo i to su disciplinirani birači, a ti birači se ne izjašnjavaju do sada u anketama za koga će. Tako da će HDZ proći bolje na izborima nego što ankete pokazuju. Zbog fiksnog tijela, zbog discipline, padala kiša, snijeg, sjekir, oni izlaze na izbore. Recimo, moji glasači nisu takvi. Ako je ružno vrijeme, oni će ostati doma, Ljubo je dobar, ali neću se sada ići na hladno vrijeme.
SDP mora biti malo aktivniji u svojoj politici jer on će relativno opadati, jer on ima manje biračko fiksno tijelo, ali više ima varijabilno. Ali je privukao to varijabilnog tijelo koji će glasati ili ne za SDP, SDP mu mora nešto konkretno i uvjerljivo ponuditi, što smo mi radili za izbore 2007. godine. Tako da smo mi od jednog fiksnog tijela dovukli skroz do 35%. Sad je pitanje koliko će od tog varijabilnog tijela svojom retorikom, programima, ponašanje, body language-om privući SDP. Dobro ste mi opisali stanje, ali mi niste odgovorili na pitanje. Bit će blizu. Opet ovisi o postotku izlaska. Što je veći postotak izlaza, sad neće to ići toliko na konto SDP-a, više će ići ne možda, nego sasvim sigurno više će ići mom bloku, trećoj opciji. Tako da ćemo, sve što više ljudi izlaze na izbore, dijelit će SDP i moj blok. Lesar? Lesar ima dosta dobru priču, nema široku priču i on će imati kojeg zastupnika u Saboru, samo njega će kampanja iscrpiti zato što nema iza sebe jaku pripremu. Tako nema široku pripremu. On njegova je više manje nastupa kao one man band, nema jako back office, kako se kaže hrvatski, koji priprema materijale, nema širinu, ali ima zanimljive teme za glasače. I sad sljedeća istraživanje osjećaja glasača će pokazati da li raste, ako ne bude rasta, onda znači da ide u stagnaciju. U svakom slučaju on predviđen ulazak u Sabor, kao i Kerum, kao i Kukurinu. Tako da će biti dosta pojedinačni sitni. Osim što izlazite u Hrvatsku, izlazite i u dijaspori, vi na izbore. I sad da vas pitam jednu stvar. Ovdje ste mi prije 4 godine kad ste bili gost rekli da niste za glasovanje ljudi u dijaspori. Zato, evo ja vas citiram, jer kažete da o zakonima trebaju odlučivati ljudi na koji se oni odnose, a to nisu ljudi koji žive u BiH. Sada ipak izlazite na... Da. Mislim, mi izlazimo po važećim zakonima. Da, tada ste govorili da nema smisla da glasuju ljudi koji su u Bosni. To ste promijenili mišljenje danas. Nisam, ja sam i tada vjerojatno u jednoj rečenici prije rekao da moramo ići po Ustavu. Sad pitanje da li je procent, da li ćemo iskoristiti tu mogućnost ili nećemo iskoristiti. Osobno, ja mislim da građani koji žive u nekoj zemlji rade da odlučuju svojoj sudbini. Bez obzira koje je njihovo porijeklo i veza, da li su u Australiji, Americi, da oni mogu imati drugu vezu sa domovinom i u mom programu postoji odnosi sa dijasporom koje mislim riješiti na drugačiji način. U ovoj sad situaciji kad postoji zakonska mogućnost, ustavna mogućnost, dakle, ja idem. I tu, kad već pričam o tome, tu idem, recimo, kako sam to organizirao svoj blog, tu će biti jedni od nositelja tih lista, bit će, recimo, ili gospodin Ilija Tolić, koji je osnivač prstena udruge posavskih Hrvata, recimo. Tako da svaka organizacija ima neku povezanost, zato što ja nemam stranku, nemam infrastrukture. Ja jednostavno moram koristiti one udruge, organizacije koje već postoje i sukladne su. Ovdje ste mi nešto govorili o istraživanjima i dosta temeljito ste to analizirali. Što kažete na ona istraživanja koja nisu provedena, za koje ja pretpostavljam da bi otprilike došla do sličnog zaključka kao što je došao i Robert Bratke, američki diplomat u Hrvatskoj, koji je vas opisao kao čovjeka dragog, pristojnog, kojeg bih poželio nekog kao susjeda, rado s njim pročavrljao, ali čovjeka bez karizme. Da, ja sam slučajno razgovarao o tome jer sam ja tada išao u Ameriku i to je zapravo bilo jednim dijelom Bratko mišljenje, a drugo je bilo to mišljenje jedne naše javne osobe kad su razgovarali o meni. Tako da je Bratke samo prenio u Department of State je prenio mišljenje nekoga o meni. Da, tako da je to točno. Ja sam to znao unaprijed. Mislim, kad je Wikileaks to objavio, bilo je još dosta ti razgovora. Mislite da imate karizmu? Pa evo, ja mislim da koliko vidit će pokazat će ove izbori. Kad ste bili premijerski kandidat, svi su govorili da je u tom trenutku Milanović jači čovjek i da, o toj temi ćemo također pričati, da je Milanović jači čovjek što se tiče karizmatičnosti i da je on trebao biti premijer, a da ste vi trebali brinuti o ekonomskim pitanjima. Mislite li da je ta karizma u međuvremenu nadošla? Ma ne, ja mislim da je bio još jedan jači čovjek u to vrijeme. Pa sad što je gospodin Sanader, što je Remetinec. On je zapravo bio premijer koji je imao sve te političke karakteristike koje se očekuju u nekom filmu, u nekoj predstavi i zapravo to je jedan opijum za narod. Postavlja se pitanje što je karizma. Možda se ja u biti nisam takav čovjek da glumatam, da idem sada praviti show.
Mislim, moja je priča ista i danas, i prije 10 godina, i prije 20 godina, i meni nije politika da ja sebe uhljebim, da dođem na tu poziciju. Ja na te pozicije mogao sam doći privremeno, kratkotrajno, različitim kombinacijama, stvarajući različite karizme ili svoju sliku u javnosti. Ali jednostavno, moj pristup nije takav. Mene se nikad nije žurilo, ja sam uvijek tu prisutan. Ja imam ponudu hrvatskoj narodu, hrvatskoj politici, građanima. Ako želite, to je to. Nažalost, je ono sve se ostvarilo što sam ja i pričao 2005. i 2006. i u vašoj emisiji javno, a nažalost se ostvarilo negativno, a ja bi mogao biti ponosan jer sam pogodio to. Nisam pogodio, nego se s time bavi. Isto kao što danas pričamo. Ova situacija je, ako ostane status quo, zastrašujuća, ali nije toliko zastrašujuća i mi smo u boljoj poziciji nego većina zemalja u svijetu i Europi ako samo priznamo sebi ili shvatimo gdje su naše greške i samo se malo promijenimo. Samo se malo promijenimo. Je li SDP zbog vas izgubio izbore 2007. Šta vi mislite? Nikad ta analiza u SDP-u nije do kraja napravljena i u odgovorima na to pitanje neki će iz SDP-a uvijeno reći to je zato jer smo imali dva jaka čovjeka pa se nije znalo ko za koga da glasuje. Što vi mislite danas? Je li vam bilo pametno što ste ovdje u emisiji istakli premijersku kandidaturu tada? Da, ja mislim da je tada to bilo jedino moguće naprijed za SDP, jer to je bio početak projekta je dogovoren sa gospodinom Račanom. Kad je Račan umro, onda je bilo jasno, i meni je bilo jasno da taj projekat ne ide dalje. Zoran je taj dio projekta nastavio, međutim sadržaj nije išao dalje, nije išao... Budite malo konkretniji. Dakle, vi ste s Račanom dogovorili što? Da ste vi premijerski kandidat? Ne, to je duža priča. Mi smo se dogovarali godinu dana prije što se ja uopće počeo raditi. On je mene najprije zvao u stranku, onda se ja rekao nema što raditi u stranci, ako ćemo nešto raditi, možemo surađivati. On pita što, ja velim strategiju za razvoj Hrvatske. Pa veli idemo raditi. On je radio politički okvir, ja sam radio sve sadržaje, ne samo ekonomske, ali uglavnom ekonomske i ove ostale sadržaje. Onda je u jednom trenutku on mene pitao koliko vam treba vremena, i tada smo već bili na ti, koliko ti treba vremena da napraviš sve skupa to. Ja sam rekao 2 godine mi treba političke sigurnosti i zaštite da provedemo ove mjere. Bilo on dobro, ja ću biti prve 2 godine, ti ćeš biti druge 2 godine premijer. I to je on rekao jednom vašem kolegi koji je to objavio u novinama, Kudoliste, ja mislim da je to njemu rekao. Kasnije kad njega bolest stiskala, a mi smo sve intenzivnije radili, sve se više tražilo energije, njega je bolest stiskala, on nije znao u kakvoj se bolesti radi, kako se sjećamo. On je u jednom trenutku došao i rekao, najbolje, ja ću se poveći izvan terena, ti ćeš voditi momčad u terenu, a ja ću savjetovati i paziti da se nešto krivo ne krene što se tiče politike i tako dalje. Tako da se ja tako ispao u našem razgovoru premijerski kandidat i on je sad to prenio na stranku i onda je ono sve odvijalo se kasnije. Da, onda je došlo iznenađenje, dakle, što je Milanović postao predsjednik stranke. Da, ali Milanović je mene predložio i na glavnom odboru da idem. Ja sam tada, znajući dubinu naših razgovora i svi ti priprema, govorio pred tadašnjim predsjedništvom, kako se to zvalo, nemoj ići s time. Mislim, to je bilo koncept sa Račanom, sad idemo kao stranka, što uopće obećavati ko će biti predsjednik, ko će biti premijer ili predsjednik Sabora ili premijer. Idemo jednostavno na izbore da pobjedimo i po rezultatima ćemo složiti onda vladu. To znači da vas je Milanović u stvari izgurao kao premijersku kandidata. Pa je, njegov je prijedlog to bio. Jel neki će reći da je to u stvari javnost napravila, da je Milanović doveden pred gotov čin? Bilo je jedan zrakoprazni prostor kad je gospodin Račan bio onemogućen zbog bolesti da funkcionira kao predsjednik, a nije izabran bio predsjednik, tada se ja bio najviše u medijima. Zapravo, zbog ekonomskog programa, zbog onih prijedloga svi mogu... Pa ja se sjećam da sam u onoj emisiji kad ste mi bili gost, u stvari vas na neki način izvlačio iz vas to, pa ste vi rekli da, nemam ništa protiv da budem kandidat. Ne, ovako je bilo. Ja sam trčao kao Runa, zove mene Račan i pita Ljuber, se pripremaš za Stankovića. Ja velim da, pitao on kako, velim ja trčim kao Jaruna. On veli to ti je najbolja priprema. I sad kako je on bio filozof, sve, veli on ako te postavi pitanje hoćeš biti premijerski kandidat, veli ti mu reci ako i treba ja ću to i biti. I ako ponovite vaše emisije, onda ćete vidjeti da je točno tako išlo. Vi ste naletili na to pitanje. Ja sam rekao, ako i bude to potrebno, ja sam spreman to prihvatiti. Tako je to bila čitava igra i medijska i naša unutra i priprema, ali to je bilo puno više elemenata nego što javnost vidi. Tako da je meni bilo jasno, i tako se ja izjavljivao, kad dođe do promjene na vodstvu stranke, da se mijenja situacija. I ja sam onda... Da, možete mi odgovoriti onda na pitanje zašto je SDP izgubio izbore? Kažem, vraćam se na ono staro, neki će reći Milanović, Jurčić, to nije moglo skupa. Ne, to je bilo neutralno. Zapravo ja mislim da u svakim izborima moraš pokazati vjeru, tako velika stranka, da vjeruješ ono što radiš,
Mi smo to malo pokvarili u predizbornoj kampanji, malim sukobima i kod izbora predsjednika, to se prenijelo dalje. Tako da narod, unatoč tome što je vidio jednu mladu, zgodnu, energičnu osobu sad na to, ipak je došlo u posvjesno, bojim se da nije vidio tu sigurnost, da smo mi toliko homogeni koliko smo se htjeli prikazati. Plus išli smo da idemo s timom i takav čitav je koncept bio, pa tim uopće se nije nikad pojavio više nakon kretanja kampanje. Mi smo se čak i slikali, čini mi se, kao tim. Onda smo išli da idemo dualno predsjednik i premijer, pa je to nestalo i to je zbunilo po meni, ne po meni, ja danas razgovaram sa filozofima, sociolozima, analitičarima, da je tu pokazala se ta nevjerodostojnost kako se ide. Ja ću ovdje biti malo nekorektan, pa ću spomenuti jednu stvar koju ste mi rekli ovdje rekord nakon jedne od tih emisija, a sad više niste u SDP-u, pa mislim da to neće biti porazno po vas. Rekli ste mi doslovce da je cijeli ekonomski program u tom trenutku koji ste imali, koji ste predstavljali kao SDP, u stvari bio vaš program i da vam u tom trenutku u stranci nitko nije pomagao. Dakle, da niste imali niti suport, niti ništa, da se svi u stranci bave politikanstvom, bave nekim drugim stvarima, a ekonomijom samo vi. Da, to je, mislim, to je istina, to se može znati, tako jer zapravo većinu tog programa i prezentacije ja sam napravio izvan SDP-a, ali kako sam bio na listi u Saboru SDP-a, to su svi pripisivali SDP-u. Jedan dan je Račan sazvao, ne glavni odbor, ali valjda bilo je 15-ak ljudi i sad se vrti taj program mjesec dana, 4x4, pa ovo, pa ono, pa regionalna, pa stopa rasta 7%. I sad je to medijski bilo dobro prihvaćeno, bio sam svim emisijama lokalnim i njegovo pitanje je bilo zašto mi šalješ program preko medija. A ja sam taj program i Grdešić-Ivo, ja smo ekonomski politički program dali SDP-u prije možda 3-4 mjeseca. Oni su rekli da je to malo stručno, učeno, ali to da nije za politiku, da je politika nešto drugo. I onda se ja počeo okolo to pričati na različitim seminarima, predavanjima i onda se to zalijepilo. Tako da je to bilo. A drugo, Račan je mene nazvao iz, to Gordana Grbić zna, ona mi je to javila, nazvao iz Mihena i rekao daj, molim te, napravi jednu prezentaciju iz SDP-a. I onda sam ja otišao u SDP i onda sam išao o sređivanju financija hrvatski plus neki nacionalni računa i tada se išao, uvijek u svakom mom predavanju bilo je 5 točaka, jedna je bila bodlja. Ovo 4 je bilo punilo i tada je bilo taj porez na kapitalni dobitak. I to kad sam išao da prezentiram, Slavko Linić ide pored mene, ja velim Slavko, vi znate što je to, ja ću sad ići bocnuti porez na kapitalni dobit, to neće sad odmah to shvatiti ovi koji ovdje slušaju, ali one na koje se te odnosi će reagirati, pa ćemo sutra imati buru. On veli što se tiče mene, vi s time možete ići. I tako je ta igra. Tako da sam ja de facto sve napravio što sam napravio u tome, samostalno, ko mi je pomagao? Branko Grčić, koji sada vodi to. I mi smo kolegi, on član glavnog mog odbora, i ja bi njemu nešto ga zamolio, on je to napravio perfektno i prije nego što se je očekivao. I u energetici se imao suradnike, ali u širem ovom programu. A u političkom programu širem Antona Vujića. Recimo, on je vodio sve to. Dobro. A kažete porez na kapitalnu dobit. Je li to jedna od odrednice i u sadašnjem vašem programu? Sad je kriza, sad nije dobro voditi nikakve poreze. Svaki porez iz imovine, kapitala, rada se plaća iz dohotka. Sad dohodak pada i kad dohodak pada, apsolutno nije dobro i pogrešno je uvoditi poreze. Sad u ovom svakom slučaju, u ovom sljedećem mandatu, apsolutno novi porezi ne dolaze u obzir, ali u sljedećem mandatu treba složiti hrvatski porezni sustav i čekati vrijeme, po meni može biti tamo za 2 godine, kad novi porezni sustav treba zaživjeti, a u tom novom poreznom sustavu treba biti složena i porez na kapital, na sve dohotke, pa i od kapitala. To je konačno i ustavna obveza. Ajmo ovako. Rekli ste ovdje, dakle sada kada govorimo o Hrvatskoj pro futuro, krv, znoj i suze nisu opcija. Tu ste veoma slični i sa SDP-om i sa HDZ-om, odnosno sa njihovim ekonomskim programima. Ja sam laik, nisam ekonomist, ali mi je potpuno nejasno da u ovoj zemlji, kada govorimo o proračunu, bilo što može biti napravljeno. Vi kažete 4-5 milijardi koje mogu biti preraspodijeljene na ove ili one fronte, ali potpuno mi je nejasno da bez ušteda, da bez onog što se kaže u narodu kolokvijalnog stezanja remena, da u ovoj državi može biti išta, jer javna je tajna da mi, unatoč tome što smo u krizi, živimo iznad granice svojih mogućnosti. Da se zadužujemo svake godine, da nam je proračun 100
milijardi, a trošimo recimo 120 milijardi, da se zadužujemo za tih 20 milijardi. Kako, gospodine Jurčiću, i dokle to tako, a da to ne osjete svi, pa čak i oni, da se ne maše više kao što se maše demagoški rodiljama, kao uzelo se rodiljama, pa se uzelo medicinskim sestrama, pa se uzelo ovome, pa se uzelo ovome. Ako država želi biti odgovorna prema svojim građanima, mora netko, vjerojatno to nije predizborno vrijeme i meni je to žao, onda ne možemo otvoreno razgovarati, ali mora netko izaći pred lice nacije i reći, ljudi, mi više ovako ne možemo živjeti. Vi imate 5.000 kuna prosječne plaće, to vam se čini malo, međutim, to je previše u ovoj situaciji. Kada će neko doći i to reći? Da se razumijemo, ovdje ne govorim ni o medicinskim sestrama, samo ni o koga sam spomenuo, roditelje i tako dalje, ovdje govorim i o HRT-u i o svima onima koji bi, dakle, solidarno trebali sudjelovati u činjenici da Hrvatska konačno izađe iz krize. Dakle, ne vjerujem, evo i završit ću, ne vjerujem da Hrvatska može izaći iz krize bez bolnih rezova. Da, to je točno. Vi imate do ispravno osjećaje prema politici koja se do sada vodila. Sadašnja politika, njezino, kad gledate konačni rezultat, taj malo se radi i onaj koji radi treba ga još više opteretiti i još mu više uzeti. Ali rješenje, i to je jedno, drugo. Znači, treba znati kako. To je moja parola zapravo koja je vodilja u Hrvatske ekonomske inicijative. Proračun je samo vrh sante leda nečeg što se događa u gospodarstvu i nečega što se događa, da tako kažemo, u javnim službama odakle se proračun troši. Ovdje nije da uzmemo onome koji sada radi i ljudi sve su manje zaposleni, sve manje ljudi radi i sve više se mora uzimati, odnosno se mora sve više rezati. Rješenje Hrvatske je vrlo jednostavno. Jedan više zaposleni, više doprinos jedan u mirovinski i manje jedan transfer iz ovog. Znači, mi imamo politiku gdje smo se fokusirali da sačuvamo proračun, ali u okviru fiskalne politike. A dozvolite da vas nešto pitam. Kako premostiti taj period dok ne dođemo do tog, kako vi kažete, jednog više zaposlenog? To se neće dogoditi preko noći. Taj period po vama, ako vas mogu citirati, kažete ovako, u intervjuu NetHR-u, mislim da bismo normalno mogli početi živjeti za 3 do 5 godina. Da. Pa kako, dakle, do tog jednog ili 100.000 novih zaposlenih, kako premostiti taj period, a ne novim zaduživanjem, nego stezanjem vremena? Kako? Ne. Hrvatska je još uvijek suverena država. Ona ima i vlast nad fiskalnom politikom i sa monetarnom politikom. Prva faza je da zaustavimo stagnaciju. I to možemo zaustaviti za 7-8 mjeseci ili godinu dana. Druga faza je onda ovo što sada vi pričate, pripremiti propise organizacije, ali mi možemo još uvijek raditi i sa dugom, ali ne dugom koji će ići u potrošnju, nego dugom koji će ići u opremu. Ako vi iskoristite proračunski deficit da uzorete jednu njivu, ta njiva će se samo sebe otplaćivati. Ako iskoristite deficit proračunski da neko dobije stroj, pa stroj taj neće postati trošak nakon toga, nego će otplaćivati taj deficit. A mi smo do sada previše utrošili u potrošnju definitivno smo pojeli smo i nema više ništa. Investirali smo potpuno krivo, dobrih je investicija bila, ali struktura je bila pogrešna. Te investicije su bile ili neproduktivne ili sa dugim rokom povratka. One danas ne mogu same sebe otplaćivati i to je sad naš teret. Mi sad moramo preusmjeriti javnu potrošnju i strukturu investicija i ići tamo gdje se stvaraju radna mjesta i proizvodnja. Ali to ne ide samo političkom odlukom, to treba znati kako. I to ne ide samo novcem, nego morate organizirati potporne institucije, organizirati znanje koje će biti dobavljivo poduzetniku kako to napraviti kvalitetno. Ne da država radi. Država obrazovanje, institucije, infrastrukturu i poduzetnik će sam raditi. Ako dozvolite samo 1 minutu, Prije toga, evo, zadržite svoju misao, prije toga da rezimiramo. Vi mislite, dakle, da će ova država uz pametno vodstvo moći izaći iz krize bez da tu taj izlazak iz krize osjeti bilo tko? Ako osjetimo sadašnjem modelu politike, to će biti katastrofa zastrašujuća. Dobro, jasno mi je to. Ali ako uspijemo, što sam rekao na početku emisije, da shvatimo naše greške i da pogledamo što i konačno sad svijet radi, da promijenimo taj model, ne optužujući nikoga, nego da se okrenemo poslu, mi možemo biti najbrže rastuća zemlja u Europi iz 2 razloga. Jedan je razlog što prirodne resurse ne koristimo dovoljno i ne koristimo na održiv način. I drugi razlog je taj što mi u Europi imamo najmanje aktivno stanovništvo. Mi bi aktivno stanovništvo trebali imati 2.200.000 ljudi, mi imamo 1.700.000.
Tako da mi imamo ispod 50% aktivno stanovništvo, radni kontingent je još manji, kod nas najmanje ljudi radi. Ne može ovo malo ljudi što radi 800.000 koji stvarno proizvodi, ne može nahraniti ove ostale. Dobro, dajte mi recite ovako, zašto je toliki bauk dirati u socijalu, ako je recimo 95. Po mnogima dobar premijer Nikica Valentić uspio rezati plaće i nije zbog toga mu pala dlaka s glave. Zašto je danas 2011. toliki bauk dirati u te tri stvari kao što su mirovine, kao što su socijalna davanja i kao što su plaće? Ma iz povijesti, iz sociologije, iz politike je poznato da plaće samo možete rezati u ratnim uvjetima i ratnoj atmosferi. U nikoj drugoj situaciji vi ne možete. To je neelastično. Ne može se recimo apelirati na nekakav nacionalni konsenzus koji bi uvažio, ja ovo govorim, premda znam da je to utopija, koji bi uvažio mišljenje opozicije, pozicije, sindikata. Ja sam potpuno protiv toga, zato što apsolutno to nije potrebno. To je apsolutno rezanje nije potrebno. Ja ne kažem da ne postoji krivi plaća i naknada i bogaćenja bez razloga i primanja naknada bez razloga, ali u prosjeku naš život vrlo slabo živi i puno slabije živi nego što nam pružaju mogućnosti. A te mogućnosti ne iskorištavamo što imamo pogrešan ekonomski model. U tome je čitava priča. Mi imamo 500.000 radno sposobnih ljudi koji ne rade. I sad što se događa? Koju mi politiku u ovom modelu prihvaćamo? Velimo, moramo produžiti radni staž od 65. godine nadalje. Mi pričamo, ovi koji rade ne rade još do 70. godine. A zapravo prava je politika, idemo skratiti radni staž, možemo ga čak i skratiti, ali od ovih 500.000 da zaposlimo za godinu dana 100, pa onda opet za drugu 100.000 i tako dalje. Mi imamo šume neiskorištene, mi imamo zemlju neiskorištenu, mi imamo druge prirodne uvjete neiskorištene, imamo ljude neiskorištene, ali sve treba znati kako. Čak u jednom programu neke stranke, ili je to bio intervju, kaže mi moramo uvesti 100.000 ljudi. Pa postavlja se pitanje kuda to ide, jer politika mora raditi na to da zaposli svoje ljude, ne da proizvodi nešto za nekoga. Prvi cilj politike... Ne, ali radi se o tome da mi imamo skupu radnu snagu. Za naše uvjete ne, ali skupu za Europsku uniju. Ne, to je isto obrnuto redoslijed stvari. Naš čovjek koji ovdje ne može dobiti posao ili radi za 3.000 kuna, ode u Sloveniju i Njemačku, isti taj čovjek sa istim obrazovanjem radi za 1.000 ili 2.000 eura. Znači, ovdje mu država nije organizirala mogućnost da proizvodi taj proizvod iz kojeg bi mogao dobiti veću plaću. Čovjek nije kriv. Kriv je makromenadžment država i mikromenadžment, što nema proizvod koji će imati takvu cijenu da možemo isplatiti veću plaću. Jer taj naš čovjek koji ode u Njemačku, Italiju, Austriju, iste sposobnosti, iste mogućnosti dobije 3 puta veću plaću. Ne ovisi o njemu, nego ovisi o mogućnosti organizaciji, tehnologiju koju ima država. Kad sam rekao skup za Europsku uniju, bio sam neprecizan skup za zemlje koje inkliniraju tu nama, poput Mađarske, Slovačke i tako dalje. Rumunjska, Bugarska, gdje su mnoge proizvodnje otišle zato jer im je skupa radna snaga. Ali otišle su proizvodnje koje su nisko profitabilne, radno intenzivne i sada kapitalista, da ne bi ulagao više u tehnologiju, da ne bi... Onda ide tamo sa jeftinom tehnologijom na jeftinu radnu snagu i ispadnemo jeftin proizvod. Zašto je po vama SDP-ov program šupalj? Pa nije on šupalj, on je, kad se gleda školski, on je konzistentan, on je zaokružen, ali on ostaje u istom modelu ekonomske politike. On i dalje njemu prvi cilj je monetarna politika, pa fiskalna politika i to vjerovatno imaju dosta dobro razrađeno i ostale politike, ali nema temeljnu politiku. Nije se skoncentrirao na industrijsku politiku realnog gospodarstva koja je temelj svega. To je jedno. Drugo, kad gledamo analitički, proizvod ili nacionalni dohodak se ovisi od baze i od poreznih stopa, bez obzira da li je to zdravstvo, školstvo. I oni uglavnom misle upravljati sa poreznim stopama i politika je tamo, da li će sada zdravstveni doprinos promijeniti, da li će sada poreze. Ali Hrvatska je u toj situaciji da te porezne stope ili doprinosi stope opće su relevantne. Nama je pitanje sada baza. Kako povećati bazu, kako povećati nacionalni dohodak. Zato 95% naše politike bi trebalo biti kako organizirati proizvodnju i povećati dohodak i to nema veze sa ideologijom, a ideologija nastaje onda koliko od toga uzeti, koliko kome dati. Dajte mi recite, je li to moguće objasniti u ovoj emisiji da ljudi išta od toga shvate? Ili ćemo biti enormno dosadni ako krenete u objašnjavanje kako povećati bazu? Pa povećanje baze je povećanje broja radnih mjesta i domaće proizvodnje. Jasno, kako zorati njemu više, kako iskoristiti drvo. Kako? Pa evo, ako se radi o, recimo, jednostavno se radi... Uzmite jedan segment.
Pa evo recimo, namještaj, ako se radi, mi izvozimo drvo, uvozimo iz Italije namještaj od našeg drveta. Italijani skoro da nemaju drveta. Što imaju? Imaju tehnologiju, imaju dizajn, imaju površinsku obradu, imaju marketing. Mi, kad ulažemo u obrazovanje, morali bi uložiti u obrazovanje kako napraviti namještaj koji će naši ljudi prihvaćati od našeg materijala. Znači, nije tu bitan toliko niti novac, niti drvo, bitno je znati kako. Da, ali da biste ulagali u obrazovanje trebate imati novca, a Hrvatska po ulaganju u obrazovanje je recimo duplo manja nego najgora zemlja u Europskoj uniji, to je Portugal. Evo, pa sad smo došli do tog redoslijeda politika. Nećemo ulagati u beton, ulagat ćemo u obrazovanje. Za 5 godina imamo generaciju ljudi koji znaju sve kako napraviti. Šta da radimo za tih 5 godina? Ko će preživjeti za tih 5 godina? To je samo pitanje. Kratkoročno, to sam rekao na početku, kratkoročno ove postojeće industrije otkloniti i prepreke ondje gdje možemo otkloniti. Ako im fali tržište, ako im fali stroj, ako im fali tehnologija, to će država iz svog fonda, razvojnog fonda, njih platiti. Neće ići na njihov trošak. Prije prošlih izbora, ja sam obišao negdje preko 200 poduzeća u Hrvatskoj, možda smo o tome pričali, mi smo zvali u svakoj regiji, u svakoj djelatnosti poduzeća koja imaju problem, koji država može riješiti bez problema, a taj privatnik apsolutno ne može to riješiti. Isti čas povećava proizvodnju za 20%. Postojeća poduzeća. Nelikvidnost, rak rana trenutačna hrvatskog gospodarstva, izgleda iz ove perspektive nerješivo, premda i vaša vlada je riješila zaduživanjem. To je vrlo jednostavno. Nelikvidnost je ako više trošite, a ako imate veće rashode nego prihode. Znači vi doma ako trošite 100, imate plaću 80, vi se morate zadužiti za 20 ili nekom ne platiti račun. To je ista situacija u Hrvatskoj. Imamo veću potrošnju od prihoda i moramo se ili zaduživati ili neko će ostati neplaćenog računa. Kod nas je to miks. Malo se zadužujemo, malo ne platimo račun i tako se nelikvidnost rješava. Evo vi nastaje. Međutim, ima i drugi problem. Imate monopolski položaj poduzeća u kojem ovise druga poduzeća, pa da s njim održe kontakt poslovni, nećemo platiti ili financira svoje poduzeće, to veliko poduzeće financira svoje poslovanje, ne plaćajući ovim malima. I tu je taj problem prvi koji se događa. Zato je moj i prije problem bio i sada, predlog i prije, i sada zakon obvezni rokovima plaćanja 60 dana. To je zakonski. Drugo, osniva se financijska institucija koja će nadzirati da li poduzeća i država izvršavaju tu obvezu plaćanja 60 dana. Ako ne, onda ona reagira, računa kamate za sljedeći mjesec dana i nakon mjesec dana blokira to poduzeće koje nije platilo da plati. Ako dođe do sporova, formira se financijski sud koji će biti specijaliziran za takve sporove i koji će rješavati u kratkom roku te sporove, odnosno te probleme. Znači, morate imati zakon, morate imati proceduru, morate imati sustav. I ne možete riješiti one koji zloupotrebljavaju sadašnju situaciju da ne plaćaju, ako je to masovno, a masovno je, morate imati takav sustav. Zakonski, organizacijski, procedure i ako dođe do sporova imate sud koji je za to pripremljen. Morate to cjelokupno organizirati. Ovo što sad rade ovrhe, to će imati dobrog efekta, ali puno veći će efekti biti negativni. Vjerujete li da će u slučaju ako pobjedi Kukuriku koalicija doći do velikih čistki koje smo bili svjedocima i u prošlosti, da će se neselektivno, dakle, rješavati kadrova koji nisu recimo samo državni tajnici, nego i svih onih koji na bilo koji način su možda bliski stranci dotadašnje vlasti? Pa zasigurno će doći. Prije svega zato što je sadašnja vladajuća stranka uhljebljavala ljude iako za ta mjesta nisu bili odgovarajući. Tako da je to iz tehnički razlog. S druge strane, postoji sličan razlog i ovi ljudi koji iznesu izbore u Kukuriku koaliciju traže naknadu ili priznanje svoga rada uhljebljavanjem u tu službu. I treće, kad vodite politiku, odgovornost vladajuće stranke da ima na ključnim mjestima svoje ljude. Četvrto, neće to biti tako masovno, budući da je HDZ bio dugo na vlasti, tako da je ta infrastruktura i njihovo zapošljavanje otišlo do nižih slojeva, a jednostavno Kukuriku koalicija, koliko je meni poznato ili koliko znam, nije toliko organizirana da ima toliko ljudi da bi to sve skupa mogla zamijeniti. Tako da će promjena biti, izgledat će vani prema velike, ali ne toliko velike koliko jedna stranka koja je 20 godina skoro na vlasti može uvesti svoje ljude. Teško je sada procijeniti da li je taj čovjek tamo zato što je stvarno mjesto pripada, zato što je bio član stranke. Tako da taj proces će se sigurno odvijati, ali to neće biti glavni problem. Glavni problemi će pritiskati sljedeću vladu, tako da se oni s time neće imati baviti. I ako nemaju sad pripremne ljude, 250 ljudi vi morate imati u Hrvatskoj, da pokriju odgovarajuće funkcije, da može država nastaviti raditi. To je najveći izazov Kukuriku koalicije. Ali ne samo ljude koji su dobri stranački, nego ljudi koji su pripremljeni i koji su informirani o pozicijama
o kojima idu. Što vi mislite, je li Radimir Čačić uteg ovoj koaliciji koja namjerava preuzeti vlast? Pa ja mislim da je to iz više razloga. Jedni je politički zato što je on malo, ima višak energije. Ratko je pun energije, pun ideja i njemu je politika čak i spora. Bez obzira ne samo nije bio spor Račan, nego bio je sporo sve, tako da on to ima tu svoj jedan politički profil koji je malo odudara od stabilne, smirene stranke SDP-a, to je jedan problem. I drugi je ovaj problem sa Mađarskom, recimo. To je ljudski problem, meni ga žao, i Ratko i ja smo vrlo dobri, imamo dobre odnose, tu između nas nikad nije bilo problema, ali on to mora nositi i taj posao, ima tu veliku želju bavljanja politikom i pravljenja velikih stvari, a s druge strane vjerojatno mu je veliki teret i okupacija će mu biti u mozga, ipak njegov privatni problem. I treća stvar, vidite kakve odnose imamo s Mađarima, a on ako bude potpredsjednik vlade, ne može biti da ne sudjeluje u tome. Sad kad ste spomenuli Mađare, vlada ide po mišljenje u Brisel oko ovog zakona o INI, premda je premijerka, ako se ne varam, prije 14 dana lupala rukom o stol i govorila kako Hrvatska više nikada neće ići nigdje po mišljenje. I evo već za 14 dana šalje zakon da ga ocjene u Briselu. Pa mene najviše pogađa to što mi zapravo od države ne pravimo državu. Zapravo država zna kako se vodi. Mi znamo što će Brisel odlučiti. To je sloboda kretanja kapitala. Tu nema ništa. Mene više pogađa ovdje što se mi ne držimo zakona koji sami donesemo. Ako smo mi donijeli jedan zakon, onda ga se moramo držati, recimo. Ali ako ga i želimo promijeniti, onda ga trebamo mijeniti na postupak kako se to radi u današnjem svijetu. A ne na javnosti pričati mi ćemo ovo, mi ćemo ono, onda na kraju nađe se izgovor da to nećemo. Onda se postavlja se pitanje vjerodostojnosti Hrvatske države, hrvatske politike. A da ne kažemo, budući da dosta i putem razgovaram sa strancima, tu je uvijek sad malo rezerva, zbog haških presuda i zbog umješanosti ili sumnje umješanosti predsjednika vlade u kriminalne akcije, nas svijet gleda zapravo kao jedno pleme koje samo ne zna što hoće, a o državnosti da se ne priča. Još mi organizirano tome ne pristupamo da se od takvih mišljenja zaštitimo i još radimo ovakve poteze koje najviše štete Hrvatskoj. Tako da je u jedna točka mog programa je zapravo i dizanje samopoštovanja i samopouzdanja hrvatskih građana s ciljem da izgradimo državu u današnjem svijetu pod današnjim uzansama, da nas i svijet smatra kao normalnu državu koja zna što hoće. Ali ako mi donesemo u jednom trenutku jedan zakon i tog zakona se sami ne držimo i hoćemo ga promijeniti, onda pitaju, dobro, što vi želite? I ko će sad doći ovdje normalan po tom prvom zakonu, jer može očekivati da će se izmijeniti u pola procesa. Ja se ispričavam što sam na trenutak okrenuo glavu. Išle su nam ove poruke, a ne vidim ih. Rekao, možda ima neka ljubav za predsjednika ili nešto slično. Uvijek nam se javljaju oni koji misle da bi gost ove emisije bio dobar predsjednik. Ovdje ste mi također, neću biti previše nekorektan, ali također ću spomenuti jednu vašu izjavu ovdje rekord nakon jedne od naših emisija, u kojoj ste mi rekli da ako postanete premijer, to je bilo 2007. da više manje mislite da ćete se sa svime moći nositi, osim sa mafijom u nogometu. Odnosno sa spregom politike, sporta i mafije koja i dan danas vlada u nogometu. Nazovimo to kako hoćemo, ali činjenica da se od državnog novca, od gradskog novca neki ljudi izrazito obogate, tako da nakon toga uspješno prodaju nogometne igrače i to je sve jedan zatvoreni krug u kojem mi sudjelujemo, plješćemo na stadionima, divimo se uspjesima naših klubova, ali sve to smrdi na dosta nezakonite radnje. Vi ste rekli tome kraja sigurno neće biti. A to uvijek postoji, to nije specifičnost Hrvatske, to je svjetska specifičnost, to svako malo ispliva. Ali zapravo, moj pristup, ja sam puno u tome napredovao od zadnjeg našeg puta istraživanju. Zapravo, trebate sustavom koji organizirate u državi smanjiti prostor za takve transakcije, takve organizacije, tako da tu frontalne borbe nema. Isto kao što sa korupcijom nema frontalne borbe, nego morate oduzeti prostor za moguću korupciju, morate u sve dijelove sustava, procedure, zakon, institucije ugraditi nevidljive osigurače. Ako do nje dođe, morate ugraditi i imati nevidljive upaljače. I to se tako... Ali znate šta, primjer koji nam je dala
premijerka borbom protiv korupcije, gdje je eto, i sad ću ispast da je hvalim, ali gdje je eto i čovjek za kojeg se smatralo da je zbilja nedodirljiv i vi ste i sami rekli karizmatičniji, u tom trenutku bio i od vas i od Milanovića zajedno, završio u Remetincu, daje nam za pravo da mislimo da je i u sportu, odnosno u sve onom što se prljavo veže u sport, takve stvari moguće riješiti. Međutim, nije. Mi imamo u zatvorima ljude koji se na kladionicama obogaćuju i tu staje cijela priča. Da, sa dugim kratkim cijevama, policijama, odvjetništvom, bez obzira što oni sad intenzivno i dobro rade svoj posao, oni jednostavno ne mogu toliko pokupiti koliko to jedan sustav može stvoriti ako je tako sustav postavljen. Tako da protiv sustavne korupcije, protiv sustavne nepravilnosti radi se promjenom sustava. Zato sam ja i rekao, treba organizirati sustav na taj način da smanji prostor za te situacije, a ova priča od početka što ste postavili, zapravo to je sport. Zašto sam rekao da je teško? Zato što su ljudi opijeni sportom i u mom programu promovira se sport kao dizanje samopoštovanja, samopouzdanja, mi pobjeđujemo i to je sve skupa dobro i zbog toga narod gleda kao sport što on je, jedna zdrava, kulturna dizanje samopouzdanja građana. A s druge strane, oni koji organiziraju sport, to je za njih biznis. I naravno, pod ovom atmosferom nacionalnosti... Neka je, gospodine Đorđe, neka je samo ga nek financiraju svojim novcem. Svi sretni i zadovoljni. O tom se radi. Zato ja velim, nek plaćaju igrače onoliko koliko imaju gledatelja. Upravo to. Zašto sad jedan kirurg koji operira... Nek imaju svoje klubove i točka. Zašto jedan kirurg koji operira i spasava ljudske živote ima 15.000 kuna plaću, igrač sa sve kojeg ja volim, ja sam isto neka sportska familija, prima 150.000 kuna. Iz čega? Iz gledatelja sigurno nije. Pa čak da li je reklama, da li ovo ono. Tako da je taj sustav u tom dijelu dosta neujednačen. Ne, ali ako je i reklama, počesto je to reklama od državnih tvrtki, tako da... Ja sam znao pitati i gradonačelnika i ova javna poduzeća od HEP-a pa dalje, pitam koliko ste dobili od prodaje nekog igrača. Oni bili pa kako? Pa ja vidio sam da to sponzorirate. Vi ste uložili u njega. Sad kad se on prodao, valjda dobijete svoj dio prema ulogu koji je uložen u tog igrača. Jasno. Je to taj biznis? A plaši li vas crvena Hrvatska? Ne. Vi ste i sami bili do jučer crveni. Pa ja sam socijaldemokrat uvijek, moji su radovi uvijek takvi. Zapravo ja sam zastupan tezu ili tip država blagostanja, gdje osim profita i ekonomske efikasnosti mora biti socijalne pravde i solidarnosti. I svijet je došao sad u krizu, samo što je bio fokusiran na profit, pa čak i na pohlepu i na pljačku, a socijalne pravde i solidarnosti nije bilo. I tako društva ne mogu funkcionirati. Zato moje uvjerenje i profesionalno i političko je država blagostanja. Znači, jedna tržišna ekonomija gdje će biti ekonomska efikasnost na prvom mjestu, ali ne se dozvoliti pohlepa, ne dozvoliti situacije u kojima ljudi, zahvaljujući situacija, se obogate ili opljačkaju i tako dalje, a ostave 90% ljudi bez dohotka ili puno lošije pozicije. Zbog toga mora postati socijalna pravda i solidarnost, ali ne socijalna pravda i solidarnost prije svega, nego je efikasna ekonomija i onda ravnomjerna raspodjela nacionalnog dohotka onog se stvara, tako da bi ovi profitaši, odnosno poduzetnici, mogli da idućem razdoblju zarađivati. I očuvanje okoliša. Kod nas je to negdje na granici, ali pogledajte zemlje Južne Amerike gdje posijeku šume, zagade vode, od čega će njihove buduće generacije živjeti. Ovdje sam se malo šalio govoreći ljubu za predsjednika. Jeste li ikad imali takvih ambicija? Ne. Znate zašto vas to pitam? Ljubu za predsjednika uprave HRT-a? Tih razmišljanja je bilo? Ti je ponuda bilo. Dolazili su i članovi vašeg vijeća i bilo je ti politički i grupacija koje su se mene uvjeravali da se dogovorilo to Europa, različite to politički interes. Ove godine? Da, prošle godine, kad su bili izbori. Ali tada sam bio prihvatio Podravku i naravno HRT je puno veći zahvat nego Podravka. Evo, srećom Podravka je nakon svih ti zavrzlama što je bilo ispalo dobro, rezultati su dobri, firma je dobra, ali HRT je puno veći, puno širi zalogaj i ako se kaže da negdje ima utjecaj politika ili da je to veza jaka, to je onda ova kuća i politika, što je prirodno. Političar bez medija nije političar, a mediji bez politike nemaju sadržaje, baš osim onog stalnog. Možete li biti slobodni reći iz kojih političkih krugova je to dolazilo da biste se vi stavili na čelo HRT-a? Pa ovi koji su meni dolazili, oni su bili kao glasnogovornici da su oni ispitali stavove i opozicije i Europe nekoga i tako dalje, da sam ja
bi mogao biti prihvatljiv kandidat ukoliko bi ja prihvatio razgovor. Ja jednostavno iz korektnosti, iz ovih objektivnih razloga i drugih razloga, jednostavno moje opredjeljenje nije. Ja sam Podravku vidio za pola godine, godinu dana da može doći na jednu stabilnu poziciju, a vaša kuća zbog prirode posla i zbog tradicije i načina koji se prije radilo, po meni zahtjeva jedno duže razdoblje. Prije svega je tu problem u definiranju politike kakvu kuću želimo. Mi kažemo javna televizija, ali zapravo što neko podrazumijeva pod javnom televizijom? Da li je to pod javna televizija da ja mogu doći ovdje pričati 3 puta, neko drugi ne može doći pričati niti jedan put. Ne samo u vašoj emisiji, nego bilo koje emisiji. Tako da je to prvo definicija opće javne televizije, makar tu u svijetu i Europi i po evropskim standardima postoji. A drugo, opet imate jedno nasljeđe. Da li je ovo sada sjeći sjeknu, da imate ljude koji su stekli iskustva, a takve ljude nemate na drugoj strani nigdje naći, nego i morate staviti u njihov ovdje status. A s druge strane, opet imate ljude koji su se vjerovatno, koji svagdje uhljebljivali i političari su rješavali svoje probleme, uhljebljenje, pa čak dotle da mogu i svoje ideje lakše progurati javnosti, makar to nisu možda ideje koje se uklapaju u javnu televiziju. Koliko god izgledalo čudno, HRT je teži zalogaj i veći nego Podravka. Da, puno širi, puno kompleksniji. Ovdje je tehnologija jasna. Mi većinu tehnologije možemo držati 99% pod kontrolom. A ne, ovo govorim s obzirom da se Podravka našla prošle godine na tapetu zbog kriminalnih aktivnosti pojedinaca, a vi ste se uhvatili u tom trenutku. Pa dobro, svi su se tada razbježali, ja sam isto od svakog problema bježimo, ja sam to mogao sebi preuštiti, pa izišao živ ili kako bude, ali barem sam pokušao. Eto, ispalo je dobro, danas je Podravka jedna od najboljih kompanija u Hrvatskoj, dobro radi, ostvaruje pozitivne rezultate. Ove gubitke što smo iskazali u završnom računu od prije 2 godine, oni će se pokriti sigurno za sljedeće još godinu, 2 dana, što je vrlo dobro, 400 milijuna kuna je iskazano gubitka. Tako da je Podravka i sada pozitivna firma, ali na putu je da bude još i puno bolja. Tako da imam tu jednu, da tako kažem, osobnu satisfakciju. Dajte mi za kraj emisije usporedite kapacitete Jadranke Kosor i Zorana Milanovića kao mogućih čelnih ljudi ove države, jer trećeg nema. Nakon izbora 4. prosinca ili će Jadranka Kosor biti premijerka ili će Zoran Milanović biti premijer. Kakvi su kapaciteti, ajmo reći, Jadranke Kosor da izvede zemlju iz gospodarske krize? Pa njihovi kapaciteti su zapravo... Možete ih usporediti, nisu isti vjerojatno i dajte neku razliku specifičnu. Pa naravno, 2 osobe ne postoje iste. Ako su oni menadžeri, makro neki menadžeri, zapravo sposobnost, glavna sposobnost koju treba imati neki menadžer je da prepozna sposobnost u drugome. Znači, predsjednik vlade. Ko je po vama, ajde da tražim decidirani odgovor, ko je po vama tu širi? Ko bi mogao svoju sujetu suzbiti do te razine da u vladu dovede nekog ko je pametniji od njega, a on to zna, međutim zna da je taj za to područje bolji? Pa malo je takvi ljudi uopće na javnoj sceni, pogotovo u politici. Tako da ja ne bi ovdje konkretno ulazio u tu priču. Ja ne bi išao za tim da su samo njih dvoje su kandidati za premijera. Izbori mogu i biti malo iznenađujući, ali ono što daje snagu premijeru je to koju ima ekipu iza sebe. Ja sam bio ministar i meni su govorili, dobro, vi ste ministar gospodarstva, profesor ste gospodarstva. I zapravo ja sam bio toliko profesor da sam znao da puno stvari ne znam. Dobro, ajmo ovako, evo ja pokušavam, ne morate favorizirati nikoga, ali koliko po vama u ovom trenutku ima jaču ekipu? Zna se koju ekipu ima Jadranka Kosor, to će vjerojatno ekipa biti i za nove izbore. Zna se koju ekipu ima Kukuriku koalicija. Ko je po vama tu onaj ko bi mogao biti propulzivniji u izvlačenju zemlje iz krize? Ne kažem da tvrdite da će taj pobijediti. Da, ali u svakom slučaju, budući da nema utega prošlosti, puno komotniju poziciju ima Kukuriku. Ne ulazeći sad ko je sposobni. Puno komotniju poziciju ima i puno se više očekuje kad dođe oporba na vlast nego oni koji su vladajući. To je jedno. S druge strane, opet ono što sam rekao malo prije, da li imaju oni 250 ljudi pripremljeni da preuzmu baš specifične funkcije. Ne da imamo mi 250 pouzdanih članova stranke, nego da imamo 250 ljudi koji će pokriti Sabor, saborske odbore, javna poduzeća, ministarstva, agencije, jer jednostavno sustav mora funkcionirati. Nije li to toliko teže što su oni koalicija? Vi imate iskustvo koalicijske vlasti gdje uvijek dolazi... Nije to velika koalicija, to imate svega par ljudi, nema tu, nikakvi tu nije problem. Ne, ali kad govorite o 250 ljudi. Da, ali jednostavno ti ljudi u Hrvatskoj kao maloj zemlji, ti ljudi općenito nedostaju. Mi nemamo pripremljene ljude za vođenje države.
U tome je problem. Mi imamo ljude koji žele se baviti politikom. Zato u mom programu ovdje mi idemo na profesionalizam. Naša je prednost u tome što mi želimo takvu formirati politiku da najbolji iz hrvatskog društva mogu doći na te funkcije. A ne zbog, ako ima neko nominalno obrazovanje u stranci, da njega postavimo. Bez obzira što on možda ne bi zadovoljavao da bude pomoćnik tamo nekom osrednjem poduzeću, ovdje će biti tajnik, zamjenik ministra ili ministra. U tom je problem. Imamo još minutu do kraja. Što buduća vlada treba napraviti u prva 3 mjeseca nakon izbora? Pa prva 3 mjeseca naravno da mora napraviti proračun, to je operativna stvar. Drugi korak što mora napraviti je taj da presloži redoslijed politika, da se ne fokusira na monetarnu i fiskalnu politiku, nego da se fokusira na politiku prema realnom gospodarstvu. Jer ako negativne trendove ne zaustavimo u proizvodnji, onda će ovo ostalo sve biti bez veze. Ostalo neće imati apsolutno nikakvog smisla. Zapad se sad spašava u ovoj krizi, to nismo naučili, da su oni kad je došlo do krize napustili su sve politike, spašavali su domaću proizvodnju, domaću zaposlenost. Od Amerike, Engleske do Njemačke i Japana. A mi smo išli spašavati proračun i valutu. Dobro, kao što vidimo, to za sad ide samo u Njemačkoj. Da, to je dugačka priča, ali to je druga emisija. Njemačka je to kultura i njihova tradicija. Evropa se razlikuje od američki sustav, njemački sustav, frankofonski, Napoleon, ovo je Bismarck, skandinavski, anglosaksonski i mi pripadamo tom mediteranskom. Postalo mi Ljubo Jurčić vozi njemački auto. I veri da je dobar čelik još uvijek. Da. Hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vama. U emisiji Poštovani gledatelji, to je bilo sve za danas. Prošli put sam vam zaboravio reći da od sada pa u buduće trajemo 5 minuta kraće, dakle završavamo u 14:55. Sljedeći tjedan gost je predsjednik SDP-a Zoran Milanović. Do tada, doviđenja.